Lungdamna Laisiangtho luka alian somni anel somni le sagih pan somli chang Thawhkikna umlohi achi Sadducee-te kimkhat thudong dingin Jesu kiangah apayuhi Amaute in siao mikhat in zineya tane loin asile anawin azi luah henla au khang kizom ta hen ciangin Moses in ete laigelhin hilh tuin unau sagih hi au pa pen in zineya tane loin asihi anina pa tua khit thumna a kipan in asagih teenpih a tane loin asiuhi atop khang na tua numei nu zong asihi tua hilh Thawhkikni ciangin tua numei in Amaute laka kwa penzi a hiding hiam Mahangyam chile tua Sagih-te in tua numei teenpih hi chi in adong hi Jesu in Amaute kiangah tu hun in leitung mi te kipi kiteng in awmu hi ahi hangin sina pan Thawhkik in hongtung ding ton tung nun tak nop sang na nga dinga kilom te kipi kiteng lo dingu hi Amaute van tung mi te bang dingu ahi manin sithei non lo dingu hi Amaute Thawhkikna ta te hi a pasien ta te zong ahi hi misite Thawhkikna ding thu to kisai in Moses in sorbok thu agel na topa pen Abraham pasien Isaac pasien le Jacob pasien chi in asamna thu to nalak hi pasien in asite pasien hiloin anung tate pasien ahi hi Banghangyam chile pasien sunga mi khem pe anung ta u hi achi hi tua ciangin Laisiangtho siamte pol khat in siao kitwang ma in again zo hi chi in adong hi tua hi ciangin Amaute in ton nadang ama adong ngam non ke u hi hin topa Lungdamna Laisiangtho hi Kristu topa on atunga phanna ta hen